abo apa ewia dumie no mamu nyina ha makwaba edeba DLFM 106.9 emana so sense ma hoto a yaboabo no se wia pemto be kase bo no yade mu nkyire mu nyina da eba ebesom ne yaka mu sense wo de yaboabo no se wia pemto be kase bo no yakuriche ne nyina da agogu yen abefo tentan kase ne so a na ye dlfmonline.com eno wachin su kase bo no enam DLFM yen app no ena bio tuning app no so yen Facebook ene YouTube ne nyina da eya adwuma na ye DLFM 106.9 kase boyi ehon foni any videos awdo na mso am champion teladament no ubenya bi na wahwem emre sem ye baje wadwen kire no akenkanya na eye Facebook no so at DLFM 106.9 awiai ensem titira ebedi kaseburu ma kwetiri bi ane say idane be kire mu wodome kwabenya abato mpesu asem na Ghana fo be kaya ana no kwese de twamim ene tuo eka aka na mahye bedwane edema de hia wanom ewotome kwabenya abato mpesu aso oniminyamfo Sarah Adjoa Safo ne ade hia mo wotome kwabenya aka se kirem say wanom epa tentene ede ama wanom aka ne mahye bedwane asaya ene hwe Ghana yesika sem so ede nsem atodwa echemu say ade asese no aban Emma Bank of Ghana for lines so mbetimi ede asi Women's Development Bank no ye be kwasoa ekiremu ewo nkra parliament akopie mu ewo Agyei Kwadwo tema ane ne mpatem wanom ukiremu say wanom akwan nyina ayenkyenche ma kire say ekwan na etan buruta ama akwan bade ho sensem ayeden ede ama ade hia wanom watema ane ne mpatem Ghana Union of Traders Association etwanitia friend guta ede nsema toja echemu se eye PURC for eye eto amode ba ye senke be sha sekitan sabosom ni dedi kan no mommodia enyifio ide ne be kire mu awato emantem me kire Western Region ne mpatem me ka say aban ahyase a chese oyi akwan kama awatakwa ne mpatem na kopie mu apramoto a eho na mo no ensam so akasie bi aban aye ne kama ekwan o matere mu ntino eboa amensuo no tumi tene fam kama nanso ne enipa bi ade honom adane wo hyi be mensuo ahyase yiri fa ade hia wanom awon patem honom ensam no pinale kan yese won konwa ebe som mo say ewia pam to be kase odi ero ha ne nsia ekiripo enkron kasa fidie som ne yaka mo say Fair Group Band esu yasene ne yaka say Fair Group Band na edwumade a yedie no enie mesra wada dwumade bia obedi a obehia nwom wase no fa bedan yen yebesom opam wangu say yes wani agye edinte mesra sa wadin bi na woye awade o anase bia ye bi na abafie uyi no to nkyanya ebia wankasa wudi wa woda birthday parties wadanfo bi na edi ma me wona na bi na edi na woda mesra to nsafre ne mesom sompa graduation ahodo nyina say adwuma na wasua pon wana say school no wakwa wi a we graduation so ebetunya be sompa ene wache no nsade dwumadi ahodo bia mudi ambehia enwom wase no mesra mo montomo sa emfanfra yen wi ne to nkyanya dwumadi bia ka bia mo behia nwom wase ndem behia live band no ye ne ana esa moto nsade fene be sompa na ye kase Fair Group Band na ye nie ye wa quality sound na ye sanso professional instrumentalist ye sanso quality instrument na ye ba na ye so amedofo infidie ne bom papa ni bia se kutu se bam enya mode no mohwe ne no hwe ni bi da bi kram papa ne ye ba kope ne nyina ye Fair Group Band eno pe ne betumi sompa entu pe ya kira kwan ye ne akiri ye watema ye community 22 pa Rose inside honom ene ebutum ya homa to phone 0242 965 391 0242 965 391 ana 0541 149 741 0541 0541 149 741 Open sukroji a wono ma ebetimi abo adwuma ye ewo nipadwu animu dia na chese mekan Lumba super ede amao enu ni super pass se de obi agye atomu echemu se ye na FDA so ede stamp ede asiso enu ntino so open no dudu etu abetimi afrem penifo 0549 889685 and 0549 43616 akenkanfo benu ayese nkonwa ebeso mawie no edi amejeso ye wofa ose Adjoa the one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B makutedin ene banjure bona na otafrija mene mo fa se ba Adjoa Agyei Sikapa ye da ye ho ye ba ye de kase bo no ekire mo ankasa ebesem mo na nsa na no me wo fa se fo na wo ma adwumenti no ye da ye ho bezeze ye ba ye de kase bo no ekire mo ankasa ebesem mo DL News.
It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwapa. Afi tumilika neshia yen ewo Facebook and FNC YouTube. Na me wafase champion Taylor Damente no yemfa kasebo no enchiri mwankasa ensomum. Yensha kasebo na se enfemfro my Ghana. Yen crime pumpure mantemu Ghana hinkru. Na Ghana fo beka ya. Adesha wonmo wotome kwa benya abatu mpesu aso. Ana no kwesi ade twam wanom antia sempa ni nyina ne sem. Aka ne mahebetwani adema adesha wanom ewotome kwa benya abatu mpesu aso. Ya maame Sarah Adjoa Safo na meka se no etuo eka no ena ne kwesi ade twam mra obo anan ananko wokọ ono ankasa nunua be mafie eye akofona Kwadwo efie a chese omu kirem se dwumade chenchenche bi etodwa wo mra na akane Ghana openi Paul yasofo pon no kura yenso ena wo badwumaden edema kantanka otomoba no mekire eye akane apostle Dr. Kwadwo Safo kantanka onye ba bi kone baba no o kire ma chese Kristo asafo ma na kwehiem ena wo ne mu kwakwayi openi Paul se wo beda asafo na no ena ye ma me Sarah Adjoa Safo kirem se na anka wo de injunction ehon krata ekwakodan wo no nanso akọ no kodu chese gate achipe ene ye wo kwa me ma kan bewuram ye mpene o netu akasa na ni achi na paw Adjoa Safo amunato ena mpegya na me kase odayara sabia chese ne yade no emu ayeden ye pam na no nenne adehya mo wo dome kwa benya bato mpesu aso dodo na akom ho abom afre nsentwerefo nhye mu kirim se asem ya sei emu aye pa nanso mokọ ne ndim ne senti ombesere wo Ghana Post Service say eba ne se na nipa akoto a moche wonom nipa bebodo ba ye nkron 9 mantimi amom kwadu say wonom atutu anka omudi awuo dabi manya ne sa ese mo charge wo mo attempted murder saba ne sa na ese sa nipa no ye ma ne bere kura emfa nanso ne yenim tensa Ghana Post Service ade boss ade hye yinti ama sei court eja wonom so mo nko na hwehwem mapa enko so mo nsemnim nene insensrofo nhye mo ade hye ifre yen omo kirem se eje omo ye pa se ne wode mo nya kamafo na Ghana Post Service mranten enti me nyina omo nanso no mama emra ene ade hye ye ndi ene omo agya omo ne na montene so sam nene omba modern afa prakas ahodo atwehwe so justice for Adjoa Safo let protect the legacy of Kantanka and the sana course one omo kirem se ne kopim da nyina wona motai aka na omahye betwani ye mame oni mnyamfo Sara Adjoa Safo achefi se wababra pam na openi poda wona ma no eye doctor Yi Boache o kirema asem ya sei emu aye pa na sabi makọ na bi ni mafi se omubuafu pa na omonso no so gujam sei nipa magya wo min so mbeto ahye omo so bekum omo mpa wanum ennim entina ka hu behia sei posifo do mbesie akopem mra wo betima hwehwem awiansa na de hyei wonu magya wo sei magya wo min so mbeto omo so were so mbeye wo mo den wo mu nnim sei omo so no egujam omo kirem sei wonu besere Ghana mampenin ana efenso Ghana Post Service dia siemo modern for monan enti from pimpa no modern say nipa hoto am wonum tutuo no emra no mbedi pa mu kirem se ne o manyim so bi kura kasa say o minyo pani we ya meku no menye we ya meye ne say pe na o machi na kwatum bele kura be ya dense ni pe anya bi nanso ba ne se ne kwabranwa tutuo atimi ya bo aka ne mahye badwani tuo ba pim samre ne ya gya ne se onko fie dia emu awira mpam wa mu kirem se ya kase no nsem na no ya dene na ze siampo ye maami Adjoa Safo bebe ze se ne mu odin papa obreo chese enne Dr. Kura kirem se yade ne mu odin tika be ye mpomfo ne ntu kwan temu gusu ya hoboa ntomba sra ba yomrem na tentene enkoma ye maami Sarah Adjoa Safo ze dia se ne mako ene binim na ya pa Doctor si entuomu sem de omu ba daily basis da ben ye Adjoa MRI ye ni me ni aye no chira ni aye ni me kasa se sie enu anajo se pellets ni be shade afro hu na mu a DLFM other Adjoa cannot sleep the whole of yesterday this year we for so put the panye bi we wetimi ada the situation that the girl is going through as we speak now is very bad like I say when they said the nuclear the doctors were advising say the share said the share the nimu ni amana oba ye do betimi bia baby adu the advice of the doctors say you betimi I can fly down and then call foreign country no go seek medication when so yes we do need to quite get medication say you need to do processes they are making contact. They suggested to us 3 places. They suggested Dubai, they suggested Germany, and they suggested America. And so we hear
meticulous. Finally, and then if you have you don't have a final agreement as to be final and the call. The visual, you more masonte. The highest you can say, and conform your trained military guy, security personnel, a court to show when you begin, that's what I'm going to do. And you're judging fault. And you charge the police in any coin, lawyer to trouble the charge sheet. I the coin, you charge you any attempted murder. You're a criminal. When you said it here, because music, Ghana music for you is a music. We be continue to get watching you while you do one more. And when implications are before you, romance in your man, a coin. We be crap of being an okay guy, so we are tempted. On told you, she processor, you are faster. Now, when you appointed at a particular person, I'm putting Adjoa Mukuno, firehead, so you pay your journal of the book. When the the president and the security DLFM. the seven massive actually justice and your number NASA justice Yamano achieve. Any attention no mama Yamame Adjoa Sarasafo Nensa Enka Openi Power Training Kedini Doctor Yi Buachi na enwachi ena yam papa apostle Kwadwo Safo Kantanka make say onka atiasefo hu bio ne baba ba kwa ne den ede Kwadwo Safo Junior enso de mre ede nsem to nsentwerefo anim say ensem ne mu yapa ifise ni nuapa eya kana ma shebedwane efre ne senka omra no amu nyina nko oka oditi nsem to ja kire mu say onu mponse wako obi mpo anka wonim se tuwe kura anka bi kura anka beje ne kwafre ne nsem de de obesere oman Ghana posifo omamode amwa no na mu nuaba no atenten ne nsanka fise sabe onye boni bia ontu na mo bia senka ne tuo ka no na tenten no mo hwe ani mo ntese asem no ebe yo mo ya pa obi ani sese bio there's a weapon on you. I know say maybe your papa dem bia and he'll be very gutted and very disappointed. Na ade akosi make a check us as a former say we wa fa say bio ya papa ni din ye den yes say no more. If it's a bear kakra your papa chiwie near person your twa papa adwuma so a any investor we call on to help our company they'll be obdurate about helping us. So whatever is happening now, it has its own repercussions. Na nyame penny e dana say, obi anim say many honorable na ko ba bia boom. Honorable friend say o ko ho no. Yankopon to me so. Et your first Kwadwo friend enuanom na ye hia wo ho. Ne ani omon kasa say, "Sebio, yes ye na be twen our father's last testament." Iti ye papa be chusu no ya nkasa ne be so ye nuanim de na tena konya ne so ye nya ye twa ye nua kro ne ho ahia ne ye twa picture say we die ye papa na ye den abodi din. That was the main agenda. Iti yes sister friend say of friend say Kwadwo iti ye nko won ye kan tro mo say ade anuanom mpo ni wo no it will look light. Iti no mo me ye twa 40 days plus our father's funeral ne ye nya den. It's all about friends in share or for just one funny reason. Send come Kobia and I'm a friend, your cousin back on Yamicha. Honorable see here. So definitely Yamicha would have drove the car. Honorable and I would have sat at the back seat. It is either second tune never coming honorable. And as the honorable be what of himself. Now when I was just about to get on the pickup, I no. Now my fan me all of a sudden and I had a stomach upset. So I had to go back. It's not mechanics for almost 20 minutes. It's me free one me try kind one me cousin me for now. 106.9. This year none of us could do ya go meet you. Say Nyankopon adama anka waye so pepres enketu aka no ene a woti ye yam papa apostle Kwadwo Safo Kantanka wanya ne ba bi ekọ ne ba berma ketu aba kwa ne den ede Kwadwo Safo Junior ena wote Nensemi na enwachi ana openipa ni din ede set apia Richard Brown dodo abonom na ne say osebo the Zara man enso kasa ye kirem say ensem na sene mu ayepam efri say aka ne apostle Kwadwo Safo Kantanka no pena sem ye pa ewom say ye ne busu ne nanso na ne di atirem sem ye papa edu bempenso bi mpo oka kire asafoma ne nyina say se du ba bi na mu hiem na oni hwanom na se wono eye osebo the Zara man epie hwanom a asem ya peso ka no munya asore ya na mumtie no efiso yo bi odo ne ye pam papa bo modern de asafu kura gya no ntie banisa nenne
or can be an aganaphobia so to church and a sani abasana yabusan akasasa or chilema. Papano, and some more kind answer and obey free moon in pan to Munya Batremano. Now Wabusiana justice at Miaba. Positive and negative. Money and papa. Yani ya di papa echi no kurimuno ye wo yafa. And omo musu do mu yefunu ne nam enso wo omo another efa omo wo. Me pa omo mpamasem a omo ka me wasem ni Ghana fo bi omo di matam nyina ne se menya busuani adentam de manu akotum. Menya busuani enso papa we di asoli shemensa for 4 good years. 4 good years. Obi a one trust you or na de bejaw. And obi a wa asori mu bia ni mu se papa de asori no se mensa minimini abako aye friend PK Buaten ye na de asem ko court. Papa ka che mu se we are suffer kwa na ujana uprichi na se ko si boba mane kwan na de obeka no onka na wonko. There's a video and there's audio ani na papa enu masem. Enya afa ni ebeto gu wiem amankofo age de ye Canada. Se wugidi o wanye ani o eda ebe se papa ebe widi will no se widi na so se de ye se ye mpen no pa obi ani ni asem na mmom se ko ba se ne yankofo pe se ko tum futo gu Ghana fo ani e na omu pa e so Ghana fo nyina wa ha de nanim begu ase ye behu so se bo e na nanim begu ase at the end se onya abusuani na wakasa too much a emre ne beso se ono so e na ye babo na ba se se de no wo ye nyina no no de o ya ye de aseda be ma onyankopon. Any wuti ye the ding at the Mr. Said appear Richard Brown. Dodo about a man say Osibo de Zaraman. Namanibe yen sem training. Emmanuel Opoku Adisi. Dodo asana man say DJ active na de amanibe. Africa will prema temu to me kwabinya ebesumoye. Yantwa kasiabone so na se ye na hwe Ghana yesikasem so eden sema tuja chemu se aban se de yade obe apply a Bank of Ghana for line se ne be yom betimi EDC Women's Development Bank omo ye se yade a omo ba ebedi oman so mbeye ede ama no se ne de yade a aban ebe mom line se ne be yom so no ebetimi ahyasie esin na nsemi etodwa ewa bra deputy minister for finance Thomas Nyako Ampem kasa Endra Wuku aye omabobosom ne de toso aduanu nan won fimpimienu ane aduanu nsia yimu oyiyi nsema no mrahyebeduam anodi tudwa ana ochemu se adwuma no dodo na akrampo na yade omasha ase omuhwe animu se ban no omubetimi asiewie na no no eba bebua man so omo oman Ghana mu omuye adwuma ye entrepreneurs ahodro nso omo oman yimu no ebetimi aboa omsa ne ebe yom nso dwumadie no etimi akosoye no kasa ye echemu se ye mfimpimienu ni aduonu num ni mu krampo no sika be ye 51.3 million Ghana cedis anachese omutimi edeto wonum na ye mfimpimienu ni aduonu nsan budget de ade ye 450 million Ghana cedis no eba beboa sa ne ebe ye dwumadie no omupese omudi no bibia betimi akosuntin prempren de ade aban no ebe ma Bank of Ghana for lines se ne ebe ya Women's Development Bank no mbetimi ahyaasiesi. The honorable member confirmed 51.3 million Ghana cedis was allocated for this intervention in 2025. In addition, government in 2026 budget set aside 450 million for this initiative. Mr. Speaker, I can confirm that a lot of preparatory works have been done. On 26th of January 2026, the company WDB Ghana Limited was incorporated. Government has subsequently applied to the Bank of Ghana for the license to operate the Women's Development Bank. I wish to assure the House, the honorable members, and the House that the Minister for Finance will give full update on this intervention as part of the mid-year fiscal policy review scheduled for next month, July. Enwechi ana Deputy Finance Minister Ekasa ana ochemu say yade a gold board for beye 16 billion US dollars wo gold so won fimpimienu ni aduonunum ene fimpimienu ni aduonu nsia ni mu na yade a fimpimienu ni aduonunum nko ano gold omode ko amanone no fasom nyaye beye 10 billion US dollars na chese yade a 41% na chese Ghana sikasem no ekostu ye papa. Mr. Speaker, from January 2025 to May 2026, the Gold Board purchased a total of 135.843 metric tons of gold, of which 135.221 metric tons were sourced from artisanal and small-scale mining sector.
Mr. Speaker, last year, 2025, the Gold Board cumulatively purchased, aggregated and exported ASM gold totaling 104 metric tons, which generated in excess of 10 billion United States dollars for the country. This singular achievement of the Gold Board was critical in the appreciation of the Ghana cedi by about 41% against the US dollar in 2025 and in increasing foreign reserves from about $8.98 billion in December 2024 to $13.8 billion by end of December 2025, among others. Mr. Speaker, from January 2025 to May 2026, the Gold Board expended approximately $16.1 billion on the purchase of gold, of which $9.8 billion was used between January and December 2025. Mr. Speaker, the bigger policy point is that government is deliberately shifting Ghana from a regime where gold wealth was dispersed, underpriced, and smuggled through the Gold Board. We have a regime where gold is transparently aggregated, assayed, refined, exported and turned into foreign exchange and reserves for the Republic with visible and tangible benefits for the entire country. Ene ya wuti ye Deputy Finance Minister ye Onyonyafo Thomas and Ampim Nyako. Yantoa kasewon so na yemfa ya nimfa nkyere mu ewonkra wo parliamentem ha ya temane ne patem. Na adesha wademo Agyei Kwadwo a wademo Tema West mensenem ewonkra wo parliamentem wademo ata wademo ya odie edi ekyere mu sei emfie babo de wo ntem ni ena omanga na mpanifo atwa omaja titiriw efa mpuntodwuma hom adesha ekyere mu sei wademo akwan wademo fa so mpotem ho no ni nyina da ayesa ko la kosi chese ekwan fompa ba kwa waga na ha no ene Agyei Kwadwo Tema West ni mpotem chese kwan ne nya ba akokra ntem besra ban de doe di abrabona atokodo panti abamre mum ama de hyeje mre ani de ye kasa botwetwe nkomo ana ware mu kirem sei wa mmode atu ho ana mo ne mpanifo aka bia wo ma kasa sa mfin hye bebo de wo ntemu ni nanso dada na kire din kese obia emfi won mpanifo ne nyina da obia bone motuom da sen pada ene alata momwen ada sabi opani bone a wayi mfama obetwam wayi na ni ato nkyɛn ada sabi aboa wodwan ya wati akoba nanso obetwam no kese mfa ne ho kra waboye mfi tandiku inti ha na no ayedene ade kyerɛ ma sesei ubowura mu Tema West menseni mu a kyesa kwan ba komponi ho no ma ɛyɛ kwan magu so ne nyina mfutu kwan sɛ ne nso to sesei mpode medofo yi kyesa obi nkɔ na obi abawu akwana bade hu sensem ayeden pa de ma ade hye am wonom Agyei Kwadwo Tema West ene mpatem na ade hye yi bia ka sɛ kyerɛ sesei ayɛ ka sɛ ubowura mu ɛyɛ Agyei Kwadwo Kanewu Sun City Global Down Promise Land Anafi Tema Committee 23 eye Committee 24 Anafi Community 24 Hills ekopie bo Tema ne mpatema ne Agyei Kwadwo electoral area ho no mode agese kwan no ba kumponi ho no ma Ghana mpanifo agusu ni nyina ya kwanfo kwa tutu se ya ena mo kwa aho kyere mo famum ade hia ga se kyerem se du anapara mo kwa adwuma so na mo franso meko school pa setrem a efetawani ensase ye ka kyere wo aho kyere mo famu de bia da no ano ode ne pam na omo kyerem se kankan so makwa adwuma pono mo ba fie traffic kyese obi nkwa na obi abawo enfifire pa pramba mu se yam na shankanfo bi so aka se kyerem se enam kwan bone se de kwanete bi entinti no enkyere mo ka na sei omo de kofitam a ene ye ka adwuma mo yere munya sika mpo emfa hwefo menam so mene wano mo mprafo mo yere mo crash aseso mbejeja mo krevizo mo sika sem konkan ade hia aka se kyerem se traffic omo fa mpotem ho no mu nyina ye kwanfo omo nam so nti omo aka da sempinifo de mu kyerem se aka na omo hye bedwane oni munyamfo eye Carlos ahenkra ma hye bedwam kwata ballot box ehun sensem omo kyerem se mo kan ya wantienti omo tu ne ya nanso ne ma hye bedwane foforo mo nsa aka no oni munyamfo lo ya James enu ba ye kyere din jese budin na banya ba nanso ontumi mu awonom enti ambassador na ba na omo ka bie wom titiriw eno asoafo hwa manga na yakwan tempon sensem so de drain adesha mo Agyei Kwadwo Tema West ne potem ahokyera ba mo kwan nye imperifo mesie ntesa wo meyo ye kyere has been here. This roadway has been here. This state
for so long. Your interview, sa or roadway, said their roadway, and sa net here. There 2 weeks or so 1 week in Omudi Mubawe Beguha. It has worsened the situation. At least Mudi Begu or Pomungready, but Mudi Abegu, a very, very bad. Mudi Jawahani, a mobile, because a drew market there. For you to pass this road from here to the junction, you can take about 45 minutes, 1 hour. Now, your road network very, very poor. Kota road Yakubia and I see Agyei Kanewu, Sun City, Global Down, Promised Land, part of Committee 24, 23, 24 Hills, any Botema, Nina Agyei electoral area. Na baby, me my boy a dinina, tar road be anyhow. So I don't know what is happening. We saw to accident, we saw to anaka. Say when you look at the electoral area now, I'm even tired of this kind of pushing. Yeah, when I'm so dear, when in your cry, your top as the second as here. Tisiana saying, there's 24 mamma here no mayor, and one thing you took your colors, no, by to buy you, she, and yes, sir, your bad demonstration, the bad park your cars, because your man is a pass near the top. Omo Muko school, hospitals, opinion. Now, any 3 days, Obi was to cramp. Hey, can I be said, Nipano, so I want to account and number the bed on Begina war, and yes, MP no, NDC, Mr. Eno, yes, now say I had to anybody. I boy on the goose, Thursday, on the goose, not hard drive. The level so my. It's all matter how I am in Soyato, I'm a hand Asoki, I'm a say, Ombe Candy Gumukum, you feel my Becca. Yes, I'm so no my bear, Panama. Say, Ama, a Dumako cry a day. In Shona air to Tono, finding in I say, yes, sir, maintenance, who wants so boy a day. Fine soon yet, near a hard drink crying and ma omokoga, and I do open 1 times 2 and omojo. They say, what to cry, what do you quit Dumakra, which mean fine so. Did I a shop or with Uko Bakumino, so Uko shop. A more rampa. Where your man gonna dish our more Jacob Agyei Kutuku. Oh, Agyei Kujo no, Agyei Kujo. Ewatama West mention him. Ewan Crab Prement and which him said, ya Huchene, no Peniform is ya Quano Yatre, one baby. Yantwa Kasia Boneso na Ghana Union of Traders Association na yetwa ne tia friend Guta eden sama tuja HM say ye PURC 4 enhyehyɛ yom de betuja HM say ye kita on sabosomen ne de di kan won fimpim yenu ne aduonu sian mo yade a enkane a ne isuo buo no matimi atutum no mo chema nya ade a mo beji atum kra na ye Adjoa Agyei ye mo bobosom ne de toso aduonu mienu ana ye RPUC 4 ede betuja ana mo chemu say fiti eye kita on sabosom ne de di kan ade a mo betoto nsuo ne kane abuo mu eno no ebebo ansa ne ebe musuju medi omudi no bibia etimi akonkan na we anagutafo ekasa endra de ye ndra wuku aye omobobosom ne de toso aduonu nan won fimpim mienu ne aduonu sem na mu chemu sasansam ya de bia mu ken ana de bia mo ogesa ne be ya mujumedi betimi akoye mfie bebre ni sasem we ya ana mokan na so anya de ye hu sakra bia na emom krampo sa na nema ekonna ka wasanka mutimi tete sumom samutum no de anya de bebuante ye gutafo echema eye to eye PURC 4 HM kitan sabosom ni de kan no mbehya ase agege no enya ade omudie omugitum yantoa kasebo no so na yemfiri adwadifo nko mu ko enchen mekire gutafo nchen na yemfe ya ni fanchire o my Ghana ya tamente mekire takwade ne potem na make say aban gusu a ene egbawudom o takwade ne potem a apramedo ewa takrade aguna nkwanta kwantempon aban eye ne dual carriage kase no kwana bedem chese okwa ahamienu aha na kasa no namusa yo obi anhia no yonko na bibia kama na wore mu kirem se abanya hyase aya nsamso akasie bi wo kwantempon no so a eno na boa pa mensuo ne to a chese entumi nyiri emfa emu nsamso no so makwanim ema boa pa makwantufo na kwa na bade won sensen entumi konkanye pam na mu kirem asesei adwumaso na aban eye no ka big push dwumadie hu no kobrani bi akonsam ne nchen breje ne nchen na chese o makoti do te akogu hanom na mde wadom akwakoye washimpe wo hye man forecast edisika entiene enso eto ana no dai ayiri afa manfo afiefie ma isaje kwantempon na aboso a na sa ho kira bapam empenefo kirem sade adea abanya na fam de yaboa ama kwantempon ne yakwan ahodo adamu ka mansam so akasi aboa menso to amfa nipa na kobrane nkuto de free penti wakwakoye washimpe breje ne nchen pe
ene wase sa ne mafo agu nsuo ne nsuo na ye etese nsuo ne kwana ye ketua bi ene nsuo to a na abu nsamso no so na yiri fa ahyen ene afi nipa omo kirem se de omo ye yade atia mra enti esa aban etumi bam na chief executive officer edema eye Jasmo Contracting Limited Dr. Justice Amwa kirem se asem asi ha dwen emu aye na makɔ na anim obesrem penifo vitese se no ade hye mba mode aye washing bay no asi nsuo no kwan enti nsuo no to a entumi nkɔ na ade hye mo wo aprem do otakora de na yiri fa wom na kwantufu a ekɔ agichi ne bencheye omokɔ fan samson no so na busu se ya na nsuo no yiri fa wonom enti ombesrem penifo mdam sesi a sebe ye beboa na anamom tu bone ya nipa etue no ondo ombefa emra kwan eso we bridge S7 the highway takra de aguna dual carriage enti yeye wo ya obehwe ha ya erosion na start ADD PS no enti obehu na afi akọ affect bridge na nkasa PS so aye week na collapse ene said ya kro na sa o se empenifo amemu a bridge na bebu aguma visa said ya manfo na ye no no mama bridge na kura ye mre nese ndo mu nyina hodwo ohu enti ha adwen pam eni a wuti ye no ono na ye chief executive officer edema Jasmo Contracting Limited Dr. Justice Amo ena wuti ne nkan na no achi no ena Ghana Highway Authorities wono consultant a watakrade eye na afi aguna kwanta eye Mr. Agyei Sikapa eba modern nani kotu ya wisie akwa kwantempon ne Samson ne kirem ze ye dabi de akwedi anya kra enti obesna nan mompanimfo ene atoye mantemu eye penipo ka biewom mekire wonom Western Regional Minister ni pani bia tumi woni nsem so momade ansode na wonom mo na nipa wonom ya washin bi no ko pam mfiri wonom na momade ahu ni sei ensuo na efi na mode gum betumi ahadwen e ma da cha kwafa to yenchem ede blade hia wonom otakurade apremdo. This is causing constriction of the flow of the river, causing backflow, of flooding at the upstream section of the river. So here too, we are appealing to the assembly to come and do the needful. Otherwise, very soon, if you have two continuous rains, there will be serious, flooding at the upstream section of the river. It is causing gradually the erosion of the abutment and thereby undermining the integrity of the bridge. So this constriction is causing the erosion of the abutment, as you can see. It's gradually eroding the abutment of the river, of the bridge. Aha. Eni ya wuti ye ono oyo peni pa. Uba uramu ewo man Ghana ya toya mantem takwa de nimpotem am. Obo adwumaden adema Ghana Highway Authority. Eni ase ahwe man Ghana ya kwantempon ensensem so na ye consultant de ma wonom. Ewo takrade ana afin so aguna kwantempon no eso. Ne den ade Mr. Agyei Sikapa. Na ne kwakura mu na o man Ghana re hwe mo wa prem do takrade. Ebi akaze kirem se nsu ato ana anu dai enipa bonfo sem a nipa bi akwaya wonsam so no sunti no ama nsu afoma ho kira ba pa nti de adode mpenifo nka bi ente sa bedu baabi no wono magya pade nyina ebesei bridge na wa ye no ebi mo so wa feel bridge mention was a tip of do ba ho no nti wa feel na te instead of sinu traverse na land ho no wa feel won nti wa ba mensinu timi enfro baabi o da ba land asa na akọ no nti wa ba mensinu ta ntimi nkọ we you afa ne wo hade na wa afro asibia ne nyama nti nsu buduro to na mishadam ko bridge no because bridge no wa ye fofo de that down po na nsu yin fie na wa ye fofo efi nsu ye afa yen na mko na mkahwe bridge no the way sunwoko na me sure side and side no chere wa DLFM and the other side no chere bridge no wa ye two no wa for one side nti sisi sunu edo ko no off for one side nti sunu nya kwa no ko DLFM 106.9 Eni ya wuti ye ayo man Ghana de hia wonom watakrade apremdo ana wote wonom akusemi ye nyina we so ne yakeka madwenchire ni biensomo ewo Facebook no so a me wo fa se dole ya je waje di abana waso ma ya hao daddy Lumba ba Sammy bi ohwe life edi free Christian village achim water na wo kirem say di ya kase bo no ne Adjoa Agyei Sikapa ija wo mpa obi aboa kra solofu ni solo fufui kaka diama ena wode aba me wo fa si obi aboa solofu ni solofufui kaka diama na wode ka ho na me wo fa si ka kire akwasi yeboa sese no yankran de sese de wakopie mu ewo suadu ni mpotem na waso hwe live edi free suadu central region ya minhira pa me wofa ase ono se ensem twani aka ne Kingdom FM na afin so Happy FM de hye no oboka se bobasa na wecha da hwade aba na waso ma ya hawo Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ene Adjoa Agyei Sikapa in fact mo som omanga na som papa na nani agye
kasebɔ ne mu ɔdade no manama na enam DJ Ghanaman fide ni so botire station DLFM next ehɔ na kasebɔ no enam no kyerem sɛ DJ Ghanaman ni ɔde yase yɛnkɔ so mo adwuma ne nso man ga no kyerem kasebɔ no na po bam ade kasan hin ɔde aka ho ede aba awie yɛnyina we so na nyamfa kasebɔ no nyina emfa ensi emusamufo no ye Mace Mebel entwi ahofedua na ni aba degedeja de tiri se kyerɛkyerɛ ahoma na sɛ kasebɔ no de so me awie yi champion Taylor ba mo boada ansuroja wo ka ne ho asema ha ho ono watuomfo bi anya hwimpo onhwe kura ne wahu na ontie ne wate ode ekopie mu wo Facebook ana afi yitima kasebɔ no nya behwɛ yem na me wafa asema kese ema ya moral support sanso na Mr. Samara kwa DJs gibi echinchim kasefre from adusum ya we se technical producer kenka for ya benu edi amejo so ya wofa ose ade ya the one at Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma wutedi ni banchre bona na watafri ja me ne mo wafa se ba Adjoa Agyei Sikapa yes so a na Adjoa Sriki me wafa se ya santoa radio mu nyina ya santoa de hye no obetena se a ensempa enkomode ensam hye hu abo apesu de adwumadie no ena eto ase ma mu nyina mo ni tia ade hye Give us P capsules. Give it to me, babe.